Alhamdulillah, ilalan na yawan niye ang kaki napasita mo po Allah Ta'ala sidi acara ipagangka iya acara tae acara makaliliang magi wakada makaliliang nasabak namo arak tulisan tempat turunnya agama itu Makkah dan Madinah. Ia acara halal bihalal degaga ukur namo istilah halal bihalal de tulisan ni arak ia bilisan ni arak itu to makada halal nesamo katio makadai halal bihalal dilisan nasaba halal bihalal bukan dari Arab tapi kolokui Indonesia. Ini kecatus kami pamulang alena taupan ritata kewahab hasballah salah satu muassis yang pendiri Nahdlatul Ulama nilawi oko Soekarno waktu merdeka Indonesia nilawi oko Soekarno supaya ia ro pemerintah tokoh politik istimewa masyarakat bisa siruntuk supaya nareko angka masalah itu saling memaafkan. Tapi ya waktu makanya ke Wahab Hasballah adakan pertemuan silaturahmi dengan Soekarno. Kok istilah silaturahmi? Nah, sebab makanya itu istilah biasa. Mega di yang kalingah marepat tidak pigau tahu alena istilah ya de na biasa-biasa. Betongan na de penang kena pakai tahu maka muncullah istilah halal bihalal. Anakku tanangi maka daga nama nana maka dari guru ta Wahab Hasballah saling menghalalkan. Makanya maka kowe istilah halal bihalal itu sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Agama nana ipa kata i anu marotae ipa tenang ni anu magarwe icairkan ni anu matadae disambung yang putus. Jadi ipa si sumpung ni anu patue ipa kata i anu marotae ipa tenang ni anu malucae kemudian laipa coloi atau diencerkan yang membeku. Jadi yang pertama mau pada na cair THR na cairkan itu. Jadi itu maknanya. Cuma ia tahu panderita memulai naramu istilah namalai kesimpulan maka dah tujuan nasitongan na halal bihalal to siap dapat dampengan. Yang itu aku kau namanya kamu delek na angkasi bahasa na terbaru maka ada open house di Sultan Kalinga. Open house tapi bukan open heart. Jadi ia roh ampai halal bihalal tahu na sama mega mematto masalah muncul di kalangan kita apalagi pak politik maka kau tahu pulai pemilihan presiden tahu pulai pemilihan anggota dewan mega anggota DPR biasa malengi di masyarakat tapi tenangnya na todo. Mega mapandi hati. Mega tomat ternak janji na tapi lari. Iya na masalah nasaba iya puasa si sumpung mi lori po Allah Ta'ala. Iya ko angka do salah ko pungi sampai jasuna toba mi atau istighfar dipakai kalau kami po Allah Ta'ala. Ya kami kolokwi rupa tawe masalah nasaba namoto nila ko po Allah Ta'ala ko din ada po yung iya tawe dekon iya na jadi mestinya ya halal bihalal sini na ya ro chale ede na terpilih to lima nang iya toli supaya saling memaafkan tapi nilawi matu sitongan na halal bihalal bukan ceramah. Tanya cara pokoknya halal bihalal laili sarin ia cara untuk memberi pemahaman ia pokoknya halal bihalal mak jamak atau siap dampangan makanya wilawi matu
Ya ko selesai ka macarama pada tomak kede. Mak jama na tomak barisi. Jadi mak jama na ramalili. Jadi supaya saya jama-jama kemana nih? Iya na yasa halal bihalal. Saya dampak-dampak. Iya punya macarama cadangan nih. Tadi ya pokok he. Tadi ya. Jadi maju ko selesai carata oko di panitia tak yole Rena guru tak Ustaz Jamal dia kakanda saya. Sebenarnya beliau itu yang mendidik saya di UIN. Di organisasi beliau lebih dulu. Jadi saya bersyukur bisa dibimbing oleh beliau. Jadi memang karena beda 2 tahun kan. Ya, beda 2 tahun. Beliau itu luar biasa. Jadi makanya kita berdiri di sini napa matu tomak jama. Jadi tomak baris motor saya jama-jama cene. Nah, pada kok Kalimantan. Ya Kalimantan ya napura masampa jatah sia jama-jama kan. Itu. Jadi itu yang paling pokok. Ini makun reye okomatoki itu barisanta. Akan dia kita jama malini matalu. Itulah yang hakikatnya halal bihalal. Tania ceramah tania. Nasabak tomelo bisa dampak-dampak kan. Dia Pak dia makukuha si salay Pak magampang tahu si salay. Iya miro melo ipaket ta. Ay maraji. Kaya kata sa di maraji mak dampang kita we atau milo dampang. Kaya maraji. Milo dampang atau ya dampang kita we. Kaya maraji kira-kira. Maraji mana? Magampang. Iya ko angka tahu maraji mak dampang kita we. Si mawa angka tahu marajin nilawa dampang berarti angka ibalisi mak dibola okilalan na ati angka mo ibalisi iya na melo ilaga melo ilayewa ibalisi lata mamuka apa iya waktu na ramalan Pak perlu sampaikan iya waktu na ramalan iya rosetange tanya jinga setan ya ro pangaruhin kita wero na law salah na pigaw dosa ya sakira ni udah sakira waktu na ramalan tapi pas asal leparang lepak mana ni pemang iya na tu ampai ko ramalan ni magampang makasih tawe oh mega pak dari jamaah lorong mega pak dari jamaah asara mega tau masuk paja subuh magalak mengaji ya ko ramalan ni mega tau masumbang magampa tawe masidak ka andre nasaba deni gaga ibalisi mampangaru apa pura ya siora maka naman nang kataw madosa ko ramalan ustaz tanya na ibalisi napasumani apa 2 tu nasabari tayo na madosa nomor 1 gara-gara ibalisi syaitan yang kedua gara-gara hawa nafsu iya ko ramalan ya sakira ni citi napasumani yewa. Nah, iya na tujuan na puasa menekan, mengendalikan detosi di patakde, meloni dikendalikan supaya aja nama rajalaka. Iya. Nasaba napaswe oku itu lalan na setangi. Bolana na setangi yaitu napaswe. Jadilah guys setan na ko ramalangi napaswe man. Yan ang tinakadalita raja'na min jihadil askari ila jihadil akbari al jihad nafs. Jadi jihad nafsi itu paling berat. Nasabak denirita. Jadi aja tersalahkan setangi ko ramalangi. Pak mega toto nasa setas aja makwai. Maka dari setangi pura ni haya sakit atau musalah kamu. Itu. Jadi tanyana lena. Napasut naman ni. Maka dari guru takali sidendreng almarhum kacaramana wang kalinga. Iya tu napaswede to na melo ilaga melo mi ikandalikan. Apa majato tahu ni ko de gana pasunda majato dai suruh loy magalun nasa ako nanti berau suruh lo makbalun nasa ako torogi hindi kami na jama tahu mate namate akalam dai sisa gaga iya si podang iya si dena na jama iya tahu make tu majato napasemi tu na magala te makareso magala te sapadui majato si kumatandre dai apa ona apa halala man pokok to dia na tumadeke nasa iya ko seko mede na siya gisaro ay na tito litambay iya na tumaja jadi iya tupwa napaswe melo ikandalikan dito na may patak din jadi na iya may gataw
makoko kung kakasalahan marajirajine mamilo adampang angka to tahu makada kurang dia wadampangi kurang nasa wadampangi tapi dia di atas isumpu na makwa maniro dia wadampangi sana gitu jadi makada kurang wadampangi nasa tapi makwa maniro dia pernah siap dampang gitu si sumpu milih mana dia tu ampai na dobolo halal dihalal betul na si halalakan di mana nasabak jama si halalakati atin na nasabak memaafkan. Paan kataw mak jama bami tapi si gari di mo isina. Ini macigok tu. Itu bawa ta mako itu. Iya, de na nero tarimay. Kemudian iya ni matoi di tauwe pa. Saya mohon maaf ya. De na metalada kama caramat nasabak. Matu ko subi pasawa ko lo manukori. Jadi lawi teh jange paling tidak cukup satu jam. Makia. Jadi iya di rupa tawe narek potomelo milau adampang. Makada dua tu salapa. Makada nariki makada. Alena salah. To sure lo milau adampang. Angkat to makada. Alena salah. Dewa dampang ko tanya alena lo milau adampang. De nakor ko patunjuk agama. Maka dai ayat wa afina anin nas. Adampangan ni rupa tahu. De nak kada suri law milau adampang. Tekajak nagamay. Jadi aja tak kada alena mo suruh de. Maka dai to pandrite iya kui ko salah illa wa dampang ko. Iya ko tahu salah adampangan. Maka kira-kira ko makir. Dia nanti nasi salah teh ko makir makan. Alena je salah. Iya ko alena salah adampangan. Ya ko makan iya memang to salah illa adampangi. Dia na to mapangi ba? Dia na ka masalah ko makir to. Tapi ya ko perintah agama wa afina annas. Adampangan rupa tawe dia na kada surai lo milo adampang apa tanya ki puang. Iya na tu ampai icecek ko puang Allah Taala tau suring ni tau wel lo milo adampang ko ale maka da ale na musul lo milo adampang ko ya na cecala na puang Allah Taala itu. Iya na tu nak kada ayat wa afina anin nas adampang ni rupa tawe dia na kada surai lo milo adampang. Ya ko ki puang Allah Taala ta salah na suro ki puang Allah Taala milo adampang. Tapi ya ko rupa tawe layak dampang ni tau salah. Ya ku ini salah, lau ki lo dampang. Dia nanti nasi salah tahu. Ingat. Jolo. Kegay di ero tahu madar si salah. Nomor si tahu mak beli bola dari si salah ni. Iya. Mereka tahu mak beli bola si salah. Agan na si salah. Nasa na manuk na je to limen yo ko boleh na cari parepa. Manuk na makre guru tekali siden dengan almarhum. Iya ni matto tu ko manuk na bali boleh nendre o ko boleh de nito tu nak bisa kaje. Dia nak bisa kaje tu. Madari tu agak kuiruk te jamba jolo na palutu made. Makre guruta. Iya ko jamba ni manuk na bali bola mo kwa demu aja mo bisay tay manuk. Apa macai ko tu ademu na mo bisay. Bahasa anu itu. Jadi ya kok jambangi manuk na bali bola ta uko adeta aja na tay manuk tadi say adeta na. Ya ko tadi say adeta pakin itu pak ini punna. Ya ni ko tay manuk tadi say manoko kia pak manuk na tay jambang. Tabahan ni. Yo po ini tapay sa say manuk na aja bali bola. Mana segala nama firman na dia dulu jampan maku memang. Yang kedua agak madari pala kita yang kedua tanah madari mata na po ibali boleh matak matik kay take na lokon rota na toli tak den na daun na tak den na le makmadun rugi daun na bali bola na toli seringi apa aku metia se na onron tanah na monro daun na tapi ya ko agama pak. Ia ko palawangan nono itu ero kage perbatasan ia ro takke tamai okko bolata
tanata idi punna. Iya ko buai idi malay buana. Iya to mirolok ko anunna tawe anunna. Apa iya lo urakna lalilok ki tanata nunrui marala. Jadi sidongan na ya tu halala yale tu mateke. Tapi ya ini dia dipakai. Angka tomato tu bali bola maka seke. Ya ko buai paona tapay yaro na paning lokwe na tawe. Napala na malolo yaro na saya na rujo yala. Imon ripilok ko edunta. Ay bali bola make tu makajak ni membela cakatan. Dito gago kumanisan. Hah? Dito gaga. Jadi makanya mereka tuh agak Pak dia dipakai di saking tingginya adapta misalnya mapiara bali apa sanaro angka kolak balena bali galuta mapiara bali ulawang atau bali nila malapak ni balena natakpo usiloppo nalempak rubai marutung bitauna nayaro wae lari lokomana ni galuta lolo bale itu jadi matik kay wae matik katibale iya ko manuru dasar de nawat dia tu punana galung dia tu nak punana ko lamala ya lo baleta nanya tu iya baleta nanya tiasa dale mangarete tapi kita tidak boleh nasaba makada hade nasaba baleku makade de iya ro balene pura kamu tandrai makada de ini tu apa makada balena tahu itu watana Pak tapi kita di timur tidak itulah hebatnya akhlaknya orang Indonesia tapi yang aku kualita de na rubah orang kata kakolan ada rubah nalai na rubah nalai makanya bu pasangi ini makun raya he pakontak kamala kita pameng atau pak jambak bale ya nang kabale na pulangi tatanai maka ken ricuru ya kontak yo nae dito kana ko kaloban na tawe iya ito tanay ni apa iya na anu hara yanre oh de na me matu de na me wija pangajari na deje na melo iya namo mapangaji makoe aja takada korobawa namo kohe mak bagi bepai tawe talai cidi tapari kantong cidi namo iya tu iya dito gago ko ni Monri iya maka apa tiga masyarakat maprotes nasam korupsi pemerintah korupsi bupati korupsi anggota dewan ya tahu lima kali korupsi Pak magampat tatesi talenya bagi ki ya konalai dua tapodani maka danamu iko camak korupsi toko apa itu mak bagi tay bola memang dua jadi matandrat tuh aja na Pak Mega tuh tahu makor tuh ditahu minita nalena masalah iya loki botingnya hati-hati ki aja nih buku bawang yang gagana tay na parewa lo bola oh bahaya itu gago pa denule mak baraka ibu denule nandre anak ta jaman kali ngabaca nandre lah kaita ya natu nama dari salingku iya bayi ne mandre deje kelok ini betenang iya ini upasanya iya toko anu mak baraka de namo maga tandre na tantangannya tata itu ditenang nasaba anu makan memang jadi iya tu anu harangnya anu masalah na rekotano kota kale na lucaki ati iya na tu da den bisa pasileng ke ka makanja ke ka maja iya na no mega makoko iya mega arwan salingku mega to makure salingku iya makanya terjadi lakitan tantangan sekarang besar agi wakada maraja na sabab memang perbandingan narwane makun reye 1 banding 7 enang karwane pura mak bayi ni cikin tenang anak darah di katawan tapi jamu tamala dan ditahu ko anak darah apa dia tu nanula anak darah iya tu janda bahaya lah tanpa madari mas sabotase iya
Apalagi itu magala mati tuh kilo mako bahaya lah itu. Kita jadi Pak Mega itu apalagi sekarang tidak ada jalan. Nasaba angka siasat TikTok, angka siasat Facebook. Oh, nanya Mega kita makopatawe o kumana mo ni Facebook nabawa kong kamasalanan. Mapangiwangi lakay na tapos makiwa status, ako menyesal. Makiwa status maraja na sa ako menyesal. Seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan, ternyata kau begitu. Ako malah gambar lopi-lopi pecah. Naruntuk duday nasa wataw mapangiwan na niya. Tapos makiwa komen, sabar say. Iya napakasolaman. Dito ka ako di? Ha? Mega? Mega. Pasang ni angka masalata, jangan dikasih masuk di situ. Dega solusi ko tuh. Kata Allah, ya Allah, pertama ko Facebook, ya Allah, bantu aku, oke Facebook na denang kana, de pagaga ko hadesa, sama sa hadesa na. Dega ka malaika na utusok ko ng Allah Ta'ala mencatat doa di Facebook, dega ka. Atau kanedi daruntu. Degaga malaikat bertugas mencatat doa di Facebook. Degaga. Iya ni ko to mas sampajan. Makanya kung kamasalah sampajan. Kemudian yang kedua, magi jero na matana tawe mak dampol ng ipadan na rupa taw. Magi jero na sisala taw. Magi nang kataw madarni denulis si sumpung oh ternyata cik di bawah. Angka sifat sombong kulilalan na watak kali. Oki ati monrero lasati yan. Apa itu lasan nati dia itu napita, dia napita. Magampang ini sa lasan nati itu. Iya nang kataw ni kadeceng na to makire-kire lasati na niya itu. Ang kataw lo oko palako super siruntu anggotana na pamabiya mabuah status. Alhamdulillah kita diteraktir sama lifting. Terima kasih teraktirannya. Tanpa makomi tiap melu siya tiyacan. Tania tahu melu yacan alena malasati apa deni only. Jadi tania tahu tania alena itu malasa menrite umrah pure matawapa mapamapoto kuyolona kabay nasa alhamdulillah dapat rezeki bisa melihat Ka'bah secara langsung na setiap manusia diajak. Ternyata melu yajak iko mapat dia tiap dia di bawah. Ika makilo. Ya, jadi yan ang katamita deceng na to namampat dia tie lasati na niya tu bali boleh malioto na setiap na cicil dia tu. Mako na cicil na ternyata disuruh wajah. Yan ang kaya tu madeceng itawe na mampajao pilalang na tulitul makere-kere yan na tulasati. Di napita tapi rasa. Yan na tu ampay okko tasaw maka dito pandrite balik. Jadi si balikan na kotasaw buat dibalik. Biasa dibalik. Ya kubuita itawe madeceng na maganya wamu iko tu buray dia lagi. Ito buray dia iko tu malasa. Yan na tu ampay ko tasang po, dito gaga istila makandi. Biasa di makada masakit daw. Iya, sakit. Ang kagataw biasa yan makada makasakit yan. Biasa kataw makordo. Asa ito sakit niya. Situngan na tu ko tasaw, di ka taw sakit. Dan orang tikil itu dan yang ada itu orang tamak. Di gagabab na tu masakit. Apa situngan na tu di gaga taw masakit. Taw magalak ni milaw. Ya juga deh. Ya kumakaraki maseke ya tanda ya maseke iko magala nilaw aja negara nilaw tanda dia maseke. Ini ka malasa. Ini Pak magala ki mapeleng. Aja negara tilaw tanda dia maseke. Tulitalen ni gari agaga. Makoga. Jadi kau ka tahu makada tahu paseke niya kada ko tahu pagala ng nilaw iya. Pajan itu. Ikaw makada-kada kita masih tak kena iko magala nilaw. Ini na tu. Nasang katunasan mo tadi wa makseke. Di na maseke mo tada ba iko itu nilaw aja negara nilaw.
Apa magai yaro dalle nampak lebih rezeki itu cukup dan lebih dengan kena kurang. Kita biasakan mak dia ya sudah aja kita biasakan itu dia leng aja. Dia nanti akan jadul ulya khairum min jadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa dia itu gak tahu mak dia mak koi mak kumanang mak pala jadi dia kota leng tahu barak kak lupu itu. Galak ki masih dekat, galak ki masih dekat. Ini kamu sumbangan yang masih dia tahu ya, angka pun 500 juta. Hah? Dia gagah. Kasih ratu. Alhamdulillah. Berarti magalak teh mas sumbang. Luar biasa masih kita. Mampu manibate ng panitia pekanjan. Jadi AC na makanja modele na yolo makanja alhamdulillah. Syukur ki. Jadi tonroiwi aja na ramalami batalaw maberejama. Loki masigi na ramalami eway sitan. Eway balisi katulong maberejama. Aja kasi salah-salah mak di bola, mak bali bola, nasa mamagay, mati mo tu tahu. Bali bola ata mi jet mewai pa. Bali bola ata mi. Iya ko iya rotay tataja pule mabelay mati. Nang reagi bola ata mi jet turun bali bola ata. Iya na tu ampay na bita ya ko ceki si salah-salah mak bali bola, angka reset na. Aga nomor si di reset na saling berbagi. Oh, ya ko man nasubali ki. Apa tabawang? Aja tandre jolo ko dita bawang makomoro batete ini mawatami maje makokoy nasabaan kasi gulukas iya tu gulukas nila maritaw sekke apa iya ro biasa de gulukas ya ko malibale te ko pasae tatalu na nasi mawari ko monroy jadi napura na nasi tappa na bawa bali bolana. Itu makanya nasama masola bami itu pemonroy kaling kasi bali bola. Iyo po makokoy patami gulukase. Macala matan na malero ko ni dalam manca giesa de bali pasu padahal kay bali bola taman ra pecok ladang. Mak bepay makoto mega de panaking gua de na lagi bali bola na nasang patami gulukase. Makanya to tiyan ko macakkei. Ay tahu kat ni memang to ya tu. Iya. Jadi matan rati yan ang katawan kagulukaso kumulana tau seke ya tuh. Tapi yan ang kataw dua gulukasna, yan kena dua gulukasna, nene na tau seke ya tuh. Dek tagagap ko ang aku may manije. Iya. Na iya tu dosa, bahaya dosa mak bali bola. Nasaba ya ko angka aga-aga inasu na maui bali bolata na sunasutta na macin ng mandray na deni bawang madosa ito. Padahal ya kumelo yan pa makariya rosal manang kainga ng mindaw maming maumanang na sunasutta. Tapi de karena termasuk macin ng mandray makanya kita bawakan. Yapay kong kagaga inasu pa tausakan hinang katawan ng bali bolata. Iya tu ampai ko meki runtuk baraka ya nang kagagataki gua tabawangi tau malunra tu yandre ko pak bere tau malunra desa ki mandre sanggara bali bolata maleng kucilo kana sanggara malotong tapi yandre we kanjak paga iri maki gua sanggara deje na pada magai pura ni nilaw doang ang malaikat man nasubali bali bolay pacuka na mga kabolong. Lasu naman libu-libu mo bali din na mapacing tapi sisan na yan kanjak paga na hindi man nasubali bali rupo na inaso makapek ko manibate tapi hindi na makanja jadi kumeki ko malunra tabawang ni bali bolata nasa makuran ni nilaw doang ng malaikat. Yan na ito nakada yan na ang kataw magalang masikat ka si sele bali bolaan batungan na si lele makamabelay pole lasa. Yan ang kataw pala sa cede-cede na kan na siya sakura, cede-cede na kan na si kolesterol. Nung likapat taw kan di ito. Aja mo nga tatarsin mo nga. Kamana kan na kolesterol takdaw. Saman na iya na jamos tas. Betul kan na. Nanabita makada as-sadaqatu tada paul bala. Yang kedua dawu mardakum bis sadaqah. Dua hadis saya. Makanya kita as-sadaqatu tada paul bala yaitu pas sedekah na tolak abalae. Yang kedua dawu mardakum bis sadaqah
gurai nila sammu nasabak pasidaka. Iya. Iya na magala masidaka. Kaya ro aga waram parang ang kacarepana. Iya ko masu carepana mapacing. Ah, yan tu ampai sakka carepa Pak. Tak akan asa. Bersihkan hartamu dengan zakat. Berarti ya kolak ka isakka mapacing. Yan ang kagaga monro na macarepa berarti carepa ya tu. Jadi ipasu ina mapacing. Iya masulo na carepa. Jadi aja tersebarang malasakka. Ako tu ustaz magala malasakka. Aja di nano Pak, cari apa ya tuh sakapitara tak bagian ya ko amileki seperenam kamu tak seperenam anu mencari apa ya tuh iya na tuh ko yan mak dopuati di nanelo manyam mas tampayang di nule husu itu makanan Allahu akbar deje nanelo madeje ka makko madibate itu disoli de pajaije na anu mencari apa iya. Jadi tapakan jaki. Ia ruang palangnya pasu isakak na pasu. Tawaran panata. Ia kong kau dalek tama kada. Marajing apa di ustasya dia bisa reking maka gampang reking. Ia nang kapoleta lagami mani 2,5% tapasal. Taki buarang mereka ni khusus. Tapatama nyukur. Ia nang kasih tama talaga si 2,5% tapasi pulungi. Ramalapi matu na patapasu. Di ko ramalangi mapasuki ramalapi man nadati suat tuna. Wai manyam. Pak Galuh, dia namanya kapan apa nih tahu? Oh panen nih, wah, nakan itu lalu. Iya tuh ACW itu nakan na 5%. Dito na 10, apa ya kuragay mana mo galut tayo. Yan ikini ita na bawang, inapatorre, walau mulai matinro, napakaraili manibuak-buak bawang. Deka, tandi komporo, tandi combo, nakan na 10% itu. Tapi narekode iya kuragay lay komporo lay chomo lay ale pokona yuruso ibuka pamatana na tama wae ya kumake itu 5% dito na mereka 5% ya nanti pasu sakka tapana pasu memang nih apa iya tuh sakka tawana memang tahu kasih sih iya magaling apa kagaluko ko dia na maluang katuk penano magaling na Tasa kami magalusta sila macara magalu matoka. Iya, magalu pa. Makanya mau magalungnya Pak. Iya na tu magalungnya Pak na make ke mandari pagalu mandare ke dak tahu dito na syukur iya. Nasa diyo na siya gidu postas, lo pura kada siya kami majiti mampo. Nasa talupante kada siya munupa, nasa 20 karo dako na makati ke. Ana kagede mo syukur. Iya, makati ka taw makadari ke pagalu. Talupante mi na pano. Nadupay 20 karo, napakadena siya hidupa. Iya kene 20 karo mutala, napatalupante ni mudupa, wadi ko mandareke. Nakataw mako. Dito ka na sukuro. Iya. Sukuro ki papedale na po ng Allah Ta'ala. Iya to ampay sakka wajai. Apa iya ko deta pasui, mesti nala po ng Allah Ta'ala. Nasa maha na ni nagtutaw. Yan na to na madari niya kabalakan na gaga. Nasa nandri balao. Paresan. Ya tu balawai pasti nggak sekali. Apa dia tahu aja sekena? Ya magalu Pak Komandri balawai. Lau poda meto balawai komuni dekat betul. Tahu nak aku tu pernah kada hi. Aja mondre kata punanya tu. Lau pasu dia sekena nagaluko. Orang tahu tu pasu sekena aja musolanya tu. Lau musapa ko galu nanti dia pasu sekena galu sui. Tahu na meto balawai. Pero sama-sama yung katubalong yung galuna nila pasok sa kanya na rumamba. Pura ya wajah itu sakana. Aja namagay pa namang kali nga baca aja na tumabela nabi barahim lagi denandre api laituno patapulo sona patapuluan nina denandre api nasaba sinin na andre de melo enandre nasidaka yolo na panandre laituno api patapulo sona patapuluan nina de na marigaga nasaba sipa nami api matuno nalagda ipo ng Allah Ta'ala sipa de natuno dito nakada po ang Allah Ta'ala upancagi ko balaw lawan ri asina nya anu de iya tu balaw pasinga dia Pak Kiai mabereni apa hak na tawen ko kuwi apa han dito ka Pak Galuh mo kumang kasete ang ketua Basnas mencari Ustaz Dr. Wahidi Ngarapadi itu kuniro tahu takutan siya sekana ke guru ta Ustaz Jamal
tatanay oko ki masigelo jadi kong kamasalata pui malo tatanay aja na sandro tau madam sandro minoli nanya ko sandro yoli ta pamakos oh dia na mati to dititi tu bako dia na nasa ani wadialan nanya itu deh iya ko sandro tu talu ni ya ko dena kada gesa-gesangi anak walina wadialanna jadi tu nang kataw malasa na sa iya na walina kana sandro pa makoro dena kita na tanah tau madam na sa anak na natayang niya maka dia yung punana mo dia dampa-dampa gitu sandro tau dia pa nang kana bayi niya tu anak na sandro punro to makanya kung kamasala puimang tasuro milaw doang ni yan na to ampay to matotan yolo melo ino galunge mabaca dong melo imatanang mabaca dong kemudian mabati mandre sebaru mabaca dong melo sino galunge mabaca das melo lete bola baru mabaca dong ya magala-gala mabarasanji magay pak dong apa iya kui pandre kui mang patapulo so na patapulo di na pacapu ko tanna na salamang kaya ro andre di na paja milaw dong ni malaikat ya ko mas sampajan ipu imang mancaji baraka aja na tu apa yoli ipu ima lo mak baca napi pas saja ngandre tabahan apa melo mi komandre tapi ako to lipu ima mak baca na de nandre gati de cilina katoti mana sama somok ka tanya aja somok baraka na andre be apa okku itu katolak balana tabahan Pak ni kata aja itu tahu salah paham memang Pak. Mak baca dah walialai. Aja na po ginandre tahu materi ya toro na palena. Dia nak kau. Tanya ya ro ya ko mati tahu we dena Andre kasara apalan nama ni Andre de ko Andre pu imang. Makanya ko meki mampak baca doang tatalipogi pu imang nasuaga tapogi pu imang. Iya. Ima aja to sinano nasak anu tu napuji ada tomatele tapi per si bawa ko apa tasa ya le anu imang ni nama padiwat tang dina koro apalan nami makanya tomato teriolo alusu na andre letu tapi dito na juga ka papa baca doang ko mili oh mega mo pa apa angkat to itu pasalay asa bid'ah itu nasa ngandre ko puri baca-baca makoro pura ni jaru-jaru setan si balikan ni pak ya kung ka andre na de baca pak doangan ya na tu nandre setan jaru-jaru setan ya kung pura ilaw doangan de na jaru-jaru setan apa pura ilaw doangan apa setan ni matuma ibalisi ko nanya buhurera maka dia kung baca ya kursi dia utamai bolam dia ule garu ya tu gagay kung baca ya kursi pak karomasak ka na garu-garu nalay maka dia ibalisi baca ya kursi dia ule tamay ini tu apa yang baca dong kita salawat fatihah kul Allah kalau seberat bipa kalau seberat binas napa dipulami gak kamu ayat kursi kemudian pak dong ngasalamatan ya aku baca doa salama tanah pun nana bola baca doa ada ya baca doa salama dalam rangka ada bete bola baru tilo dong malio to baru tilo dong baca doa aja baca doa wariala ini gasan atau mateta yano tilo dong nih Pak Mega Topi man, baca doang aja, baca doang aja. Hani, kalau sono. Awe, enak ku tanangi. Tak penampak bami Awe, namo malaikat malah selalu tumak dan ini kada tubuh kiri kan. Tidak bisa dimakan dan ini angkat tangan ngahaya. Makanya itanai ni gasan na tahu mateta, maka almarhum jano. Pau ni ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa khususan ila arwah tapunya sana Syekhul Lillahi Al-Fatihah baca ni kul Allahu katalu pani ko patamay orang napa ilaw doon ko baca salama aga salamakan na ilaw doon po tapak baraka tapak jaji atas syukur tapak salama ilingnya tenang itu didoakan maka dan katoja tama barasanji ustaz angka matoha desa nya barasanji maka dia nabi tade panasuku tapak nakasi de tau na rekode na yasi papuji na loporia na loponsihin na suwa-suwa. Makanya kumbaliyo to mitau ko na pujo to na nadi pa na parasanji jadi sabalum na rekyo to na rampe-rampe jolo na kita tari salawa supaya makbaraka. Bolana denen reki na rekode na parasanji.
Boti paru sebelum sidat pe bayi nena barasanji ko jorok. Iya, kena tu ampai yang kaya sama barasanji ko boti paru. Kama kero. Jadi ya rotomatot tadi olo ci dini hak desa nak burui napake mana nyoko sidina onron. Lete bola bali mak barasanji, mendo to bal mak barasanji, boti paru mak barasanji. Pokok na de mento na sabak iya mi hak desa napake. De na suku tepat na de paniasa tau matapa si de tau na rekode na yasa ipapudin na lokoria daripada kepada keluarga. Makiro jadi ya kau kagak pak nabi kita jolo. Ya na roman jadi dasar. Itu ibu iman neta suruh tapi enggak tahu di mapa yoli ma baca doang pada ni rona wasan na sabak marepai bangko ni tu madari langsung ba man ha enggak tahu baca doang baca doang baca doang wadiala ni gasan na wadiala ta nasa gamana tahu pusat tu jatuh iya na rumah cawe mak kada indokku atau ambokku ya ko to mopi nenekku tilo doang ni ya mi ko makada ya manang magampang akadani kedua orang tuaku dan para leluhurku. Malulu kemana? Ya to si ko layaway anak-anak dan keturunanku. Ya tu tamu kecoda selama. Ya ko layasai orang tua atau nenek dan para leluhurku. Aja tak ada. Ya nuto. Mapat di ulu tu imangi. Di kada kongi. Aja akada bani kedua orang tuaku dan para leluhurku. Nalamana nila tu nenek telah tu copona. Ya ko layaway anak-anak dan keturunanku. Makanya ko milau dongi aja nak tumpu ko anak tak mapuncuk lah baik pak dongan tak akada ekong tapas salama anak-anak dan keturunanku. Nalamana ngapo tang layawa. Ina tu nami tahu anak nama nami anakku aku na betah. Jangan makan apa. Sebab dia nilau doang. Makanya tu na dia nilau doang mana tu apuna dan keturunannya ke bawah. Para anak-anak dan keturunan bahkan yang keluar dari tulang surga. Nilau doang mana? Dia pun nilau doang aja nama ponco galukku bayiku lantaiku ma ponco lah ada padong dia. Kita mana imangi ko nilau doang itu ustaz ko nilau doang pak kampung malaikat ini nilau doang. Si jana mak bicara serani. Jadi angka ini terakhir. Ia ulang ngepa ipa toh ulang ngepa. Buya pemakalaki ulang ngepa di bulan Hijri Miladia itu bulan Nisan. Biasanya bulan Nisan bulan April. Ia ulangi dua agak makan jarak dah. Nomor sidi waibosin na ulang ngepa makan jarak. Jadi bosi kamai matuk tapi ulang apa ni bang? Dia naliwang ulang pengapa dia nanai pakai. Apa timangi wai bosi langsung pole lagi Pati langsung pole lagi Aja noko capak na pangata langsung dari langit. Ya kung kabola tapalak na kung naruh tapalin na bakoro yase atau pantengnya. Tapi gunakan wadah yang tidak pernah dipakai. Bakoro dia pernah dipakai, pantai dia nak dipakai. Iya kok angka pantai tapura tapake kantong plastik tali satu kantong plastik macelak melupoy tabu kurangnya roba koro napa pakai mapatimang iya rowae nama tu talai makanya dia ko ni doangi ipatami ko botol aku ay idoangi agi bacanya surah al-fatihah surah al-ikhlas al-falak an-nas ayat kursi dan al-kafirun masing-masing 70 kali. Maka sinak na daripada sulit bagi kesirat. To, Fatihah akad 70. Kulu Allahu tapi berturut-turut dia. Fatihah 70. Selesai kali jawab 70 napa lete lako kulu Allahu akad 70. Napa kulong seberat bin palak 70. Napa kulong seberat dinas 70. Napa kuliah jual kafirun akap 70. Napa ayat kursi wat dito ayat kursi jolo napa kuliah jual kafirun wat di mosi sele itu capak. Tapi yo nak kuliah sele dino di sele. Fatihah jolo kulu Allah kulong surat di palak kulong surat dinas. Wat di ayat kursi napa al kafirun wat dito al kafirun napa ayat kursi. Masing-masing 70 kali. Napa itu tu salawat. Aga gunana. Iya ko angka tahu ya tunasa nabi ta ayat Al-Qur'an. Ia nanti asawai Qur'an. Iya ko pura tabaca tapatama ko botol aku titay. Iya ko de na machinno pada ya wae aja tapake. Apa angka tu salah bacaan. Iya ko de na baruba warna to 5 mo wae bosye berarti Fatihah na din na ganna. Atau lebih
Tapi cicam ni bacang. Dia nama di makna baca jolo si polo na palo mandre. Sandre-sandre na sematu pasini pantaru itu nak bisa. Mesti satu kali duduk dan hanya didoakan satu orang. Tapi bisa diminum banyak orang. Jadi citi ni tahu milau doang ni, tapi wadi ni tahu. Yang penting pura di doang. Ia ko angka tahu angka lasanna. Maka dia nabita, narik ko iya mo pake makmura wa bosie me bulang ngepai ayat Al-Quran. Na dia na saula samu, dia kaga doktor mulai pasang lasan. Dia na kaga doktor wadi burai. Ia nangka tahu dia kaga anak na, meta purana botti, meta purana malakai mabayi na dia bijanda. Maka ada doktor emana, deh aja tepaturan nu. Ia mana wae etinu pitu ngeso setiap maghrib dengan subuh. Tainu selama 7 hari tidak terputus. Ia komandipiki nita anak arwane poleiki sapaki anak arwane tapiarai na yalengi anak aku pengalata. Tapi aku mandipiki angka anak makunrai diaraki anak makunrai nampu yalengi bija-bija. Tapi ia kotikai ada tamat tampu atau kokong anak natadeng langsung menghilang berarti dene matoga bija-bija. Itu langsung isyarat itu. Kemudian iya wae inunge ternyata malasa tau madisi minungi gang kasih tahu dena kan naila sama kalian. Inilah yang disebut dengan ayat Al-Quran. Namun tataro 10 tahun itu tidak berlumut. Barakatnya itu baik Quran. Sering saya dulu bikin. Iya tahu mananya nasabak maret paka, dia pagagawaki gua, tapi kamu lang ngapamu, may kamu waktu namu mah. Yang penting ulang ngapa, apalagi kau musiwan ni Jumai, gue kanjak nih. Tapi mesti pati langsung. Maka wajib dia tustas dia nama rigaga, namo sitak kau ditino cicam minum. Ia lapak buran ni matung. Yang kedua, ia tahu na ulang ngebe, angka puasa, asanna puasa sunnah Syawal. Yang kena apa mah puasa di pegaga. Andang ngasona, maka dari dia itu hadis berpuasa di bulan Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal. Pada narik foto mah puasa si tahu. Jaja tak kada dia ronangnya sona puasa pada ko si tahu ni maki pak dekena. Puasa Ramadan 30 hari. Dikali 10 berarti 300. Puasa Syawal 6 hari dikali 10 makanya 60. Jadi 300 tambah 60 360. Nah lalam nasi tauge 360 na aso. Makiro na sabat tasye ibadah kali 10 manjadil hasanati falahu asru amsalihah. Kemudian puasa Syawal ya. Jadi tajamai dua maka wayang kapo ya puasa kala kustas nigay kapo asera sona magampang puasa Syawal bawan ni tanya kami puasa kaba angka tau pandrita maka dia ko opi ulas Syawal mujama macio to di puasa sunnah Syawal. Nah sebab maka dani hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Apa nih? Maka berturut-turut kemudian berturut-turut tajami jolo 2. Napa sita pali wa talunga so napa si jama 2 atau cidi dia nama digaga pak mandadi tu mega boti ko Syawal. Dari mega boti di apa ulah pema dia boti teh pak maka itu matotak ulah cidi. Angkara maka na cidi katok bah biasanya ulah cidi ulam macipi. Magi na macipi uray na pake di na ramalan. Pagaga saldo na nelo sinjong ka jamaah haji nelo ti solori mega tobot tinggal pula Syawal jadi munrin na yaro aja na jo mapak boti ngapa jamaah haji si melo jamaki yan na to nakadaya mapak boti mula cipi batuangan na ya ko mapak boti ko tu cede itu pasolomo to melo solo na de solora jadi ko na ula Syawal kamu pasesana ramala cede kau padi sesana ramalangi tapi yana watek kana jamaah haji situ melo ilawi melo inori pa melo manja jo ka jamaah haji melo tiale bokonge melo solori ay aja di mapa boti pak macipi duyo ko tu nah yana tu nasan ulan cipi pak di batoki mapa boti tapi tak 10 bisa guna solora tak sabara pak macipi nah makil nabi itu kan menikah di bulan itu
Iya aja takkan nama jaya lu deh. Makanya cuma tomato lo akan aja musesaki paliwasi sa jono. Kira bahannya. Kemudian penutup. Angkato sampaja sunnah utaka asan. Utaka pembebas. Dega gahat desa akapa imasum panabita kecuali hadis sholat sunnah utaka. Nigi jamu ya sampajanya nasa nabita ya ko angka lasanna. Kung kalasanna na angka tanaman atau akan diberi petunjuk supaya ada yang bisa mengobati. Yang kedua ya kung kainranna insya Allah nawaja yang sebelum mati. Yang ketiga ya kuya sampajanya najama tahu kalau sulit mengucapkan sesuatu sulit jamu maka dimudahkan lisannya dan diberikan ilmu hikmah. Ya kung kepala desa bisa mabere sambutan sulit masuk pada sunnah utama. Ya kung kan anak masih orang pesantren dan ilo kita mancing pacaramai suruh jamu sampai sunnah utama supaya dimudahkan di sana. Itu ya aku bulan sawal ini dan puasa malah kau perhatikan dia bisa pajan sholat sunnah utama namanya arwara kan apa tak 2 rakaat cik dari salam tapi pangupuna puluh Allah akasa 15 sirakannya. Jadi 15 kali membaca surah Al-Ikhlas 1 rakaat, tapi dikerjakan 2 rakaat 1 salam. Bisa langsung 4 juga. Jadi semua tungkak rakaatnya 15 kali surah Al-Ikhlas. Ia kukuran digana dia 2 rakaat. Nang kasikirina subhanallah bihamdi subhanallahil azim akat 70 baca. Napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad akat 70 toh. Napa kini lo. Silakan berdoa apa saja. Ia naruyasa sampai sunnah utaka. Wadingi jama ko tahajud. Ini akan sampai sunnah tahajud sekali sholat sunnah utaka. Pagumpunan ini na berubah. Ya kosoy kami jamai okui duha ita pertama. Asal sampai sunnah duhabi sekaligus niatkan sholat sunnah utaka. Tapi pagumpunan aja terubah. Kudu Allah matkadu. Angka kisahnya ko alena pangunta mamulukun dama. Penulis kitab Al-Mughni. Angka anak muda pemasere nakan dapat 5 mata yakin makadaki kanker mata masuni batu matana masuni losaliwang karena bernana bagian dalamnya masuni batu matana angka tengah mana doktor tidak bisa urai na najamai ya sampai sunnah utakai sama dia datang bisa urai najamai sampai sunnah utakai magi na pura mas sampai subuh na liu-liu na takko manipi layam ni cuy Oko imam luku dama. Sisan na manipi ni cuy. Napada ko nasapuru manyamatan na makoy pa nasadingi nasapuri makoy wala hitama yon nak matay de sau sila lona. Tas sila mana tawe nasan aga mo buraya ni matamu nasan imam luku dama mamici ina daga tahu matapa. Nasan naliwa bela na bola ni tu takoy maka bela kampung na. Aja muka pau-pau, nade nang kanalok ko nasa de, alay na puray ka. Itanay malukudama, makadaan ka na muda ko masari malasa mapanimata. Iko gare puray ni, tongamboga, aga na sa malukudama. Iya ko makaday, ito anak muda iya puray ni, iya tongak ko. Apa pura ka masampaya su mga jingaji, maga manyawatinro, nang ka nabita puray ka, napodanga, makadaan ka na muda amici matan. Nasa ulasan. Nabitam mamici suroy dan diludahi dalam kudama dalam mimpi pura ya rumoto imam kudama katulu-tulu ternyata anak muda itu semua dia nasa tau pandita maka dia kong kala samu na dia datang mulai burai ini pasti angka tahu ya lipat tunjuk nanya tuan di burai itu itulah gunanya sholat sunnah utama bisa mo carana na to tesa ni waktu na ini mani waktu duha wading mura loro wading ya ko duha wading pasiba duha cica mani jam na 2 lolongan ya tay pasiba tahaju cica mani masampaja 2 dia na ini akan sampaja tahaju ini akan tin sampaja sunnah utaka tapi dia dirubah pagupuna kudu Allah ka 15 sirakan jadi magampamu bila to Pak Jalloin aja mo takon kudu Allah samad lam yalid wa lam yulad aja mo takon 5 tak na kudu Allah samad lam yalid ini pakai doh ya tanraka bawang 15 setiap 1 rakaat 2 rakaat 1 salam dikerjakan akasnya ada jama ini manibawa ya ko cicam itu le cicam nah ya ko tule minggu ya ko tule sosok paling bagus tapi ya nalaba ulas sawal tapi sawi karena sholatnya saja bulan sawal ini ya nalaba na ulas sawal dia nalaba di jam hanya sholatnya di bulan sawal
Yan na rin pangulong mamagimagin na pambaratay ko Allah Ta'ala. Jadi dilawi kita majamati. Pada itu ada cara mungkin ya, kita jabat tangan nanti makalilingi supaya saling berjabat tangan semua. Itulah yang paling utama dalam halal halal. Akhirul kalam, wallahumma biqil apa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.